Hello mga ka-dear friends! Kinina usabang yung ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga wapagka-subscribe diha, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Karong adlaw ato ang tagaan og pagtagad ug hatagan kinabuhi ang istorya nga pinadaan ni Vel o ni Liv nga naguluhan nga Waiting to Love. Dili ta maglangay og ania na ang iyahang istorya. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Og sa tanan nimong tigpaminawan aning imong programa sa YouTube. Ako diay si Liv, usa ka babae nga 22 anyos. Taason, 5'8 ang akong height, chubby, dili ko gwapa pero ambungan lang. Sa akong edad, daghan ang ningon ako nga mature na kayo ko og pangunahuna. Pero take note, bata pa baya ko og naong Papa Joe. Ang akong unahuna ra ang mature. Ug maaan pang mangani ko sa uban nga 16 anyos lang. Ang akong personality kay usa ka INFP, meaning introvert, intuitive, feeling, perceiving. In layman's term, introvert, reserved, hilumon ug di ganahan nga makighalubilo sa laing tao kay di ko ganahan og samok. Ang akong hilig ra gyud kay magbasa og libro, bisan asa ko maabot makit-an jud ko ninyo nga magbitbit og libro. Kundi man gani, magsigir akong duko sa ko ang cellphone. Pero wa ko anang Facebook or makipag-chat. Nagbasa ko og ebook or Wattpad. Ako ang klase sa anak nga itukmod og laag sa ginikanan tungod kay tagsara kayo kumugawas sa among balay. Kaniya tumagod sa bata pa ko, ang akong routine naragyod sa eskwelahan, simbahan og balay. Nagpuyo mi sa South nga bahin sa Cebu. Usa ko ka eldest sa muhang manag-igsuon. Nagdako mi nga pobre pero sa akong namatngunan og buot, dako mi og darohan og kahumayan. Sugdan nako ang akong istorya sa kinabuhi nako niadtong nag-edad pa ko og 6 anyos. Kung kanus-an nagsugod ko og eskwela sa grade 1 og didto magsugod ang kalbaryo sa kuang kinabuhi. Lahi ko sa uban nga estudyante. Kay kung ang uban hilig mo eskwela ug atat kaayo nga moadto sa eskwelahan, ingon ana sab ko kaway gusto nga mo eskwela. Ambot ba nga buringan man kay ko sa eskwelahan? Mas gustoon pa nako nga naara ko sa balay. Magsamok-samok sa mga nangagi ug unananggi og mais ug sa mga nagbantay sa mayas kahumayan. While naminaw sa Barangay RT o sa Barangay Love Stories kada Domingo kaysa muskwela ko. Dali ram gumingaon sa kong mama sa una. Labi na gyud og matinumahoan gyud nako ang pahumot nga Blue Jersey cologne kay mao man na ang iyahang pahumot sa una. Og samtang nako sa eskwelahan unya matimahuan nako ang cologne, maghilak ko og taman to the point nga maglanog-lanog ang akong tingog sa among classroom. Usa po siguro sa rason nga bulihon ko sa eskwelahan kay basin na weirduhan sila nako. Kay lagi, kalit raman ko nga muhilak og kusog bisan og wa ko hilabti. Another reason nga why ganahan nako, maybe because pobre ra kay mi sa una. Bati pa kayo mi og balay, kay gamay unya busluton ang atop. Pero bisan og pobre mi, wa na ko nagikauwaw ang akong kaagi. In fact, proud ko nga nagikan mi og kalisod tungod kay daghan ko nga nakatunan sa kinabuhi. Balik ta sa akong pagkabata, pag grade 1 na ako, di nagyud na ako duulon o di ko duulon sa laing mga bata, Papa Joe. Di ay kausa nga ni try kong appeal silang duwa sa playground, sa school, kay gibati na ko kaibog nila, ngalingaw kay sila. Silang pagdagandagan sa ground o sige katawa. Ningon ko nga, pwede mo appeal sa inyong duwa? Pangutana ko pa sa akong classmate nga si Riza. Og nitubag po siya nga, unya, di ka muhilak, himira ba kay ka? Dayon, laing bata ang nisyagit nga, ayaw nagpapilaw kay lampa kay na. Basta nagbuhilak ng mapildi. Kisakitan kay ko sa ilang gipangsulti rin ako. Bisan tinuod tong tanan pero sa akong nahuna nga, dili di sila ganahan nako. Moto'y first na kong trauma sa mga tao. Pagkahapon tinguli na gikan sa eskwelahan nabantayan sa akong mga ginikanan nga nagluya ko. Gihilantan ka Liv.
nagkiat siguro ka sa eskwelahan. Matud pa sa akong mama, Papa Joe. Nakahukom ko nga musumbong nila ni mama o papa. Dili ko ginamos ko ma. Kay wa ko'y mga amigo. Way ganahan ako dito. Unsa? Di ka mo eskwela? Grade 1 pagani ka? Unsa may labot ang mga bataa? Wa ti ka paadtog eskwelahan aron makig-amigo-amiga. Gipaskwela ti ka para makat-on. Matod pa nila ni mama o papa. Sumoto nga di na lang kumusulti nila sa nitabo na ako sa school. Pero one time samtang nagbasa kog libro sud sa classroom, unya wala pa naabot ang maestra namo. Niduol ang grupo sa mga lalaki og ila kong giingnan nga hilig digbasa ang baboy sa. Unya ningon po ang usa nga ayaw ng baboy tawag kang live. Uy, tao man na. Pero tambuki ko ilang. Nitindog dayon ko og nanghipos ko sa akong gamit dayon niuli ko sa mua og nisumbong sa akong papa. Natinga akong papa nga ni pauli ko nga naghilak. Noon sa makalib, pangutana pa ni Papa Joe. Kingnan bitaw ta mo ma, nga di lang kumuskwela kay daghan kayo mga hilabtanon nako. Tubag ko pa. Giyon sa mapuday kanila karon, pangutana pa ni Papa. Gitawag ko nilang baboy ug tambukikoy. Tubag ko pa. Na-expect ko nga labanan ko sa kung papa o niya adtuon nila dito sa eskwelahan o pangasabaan ng mga bata nga mga hilabtanon rin ako. Pero niingon man hinuon sila nga mao na nag-anad sila og panghilabot nimo live kay paitoy-itoy raman pug ka. Nganong di man nimo sila suklan nga dako man to kay kaglawas. Sukad karon ha, di na ko gusto nga magsumbong-sumbong pa kanamo. Kung naay manghilabot nimo, sukli dayon. Matud pa ni Papa. Sumoto Papa Joe, gibuhat ang giingon ni Papa nga musukol. Sukad ato, wa nagikon sumbong nila kay maurmang gihapon. Ako ray makasab-an. Pagkasunod adlaw sa eskwelahan, naglakaw ko padung pauli pero nagian ako ang grupo sa mga batanon nga mga hilabtanon. Gusto unta ko nga mopalayo nila pero naman gyud sila sa akong agianan unya naa sa akong atubangan. Gisaway nila ang among balay nga mga busluton kuno. Lagot kay ko Papa Joe. Ug nagunahunaan ako ang giingon sa kong papa nga musukol. Sumoto Papa Joe, ang gibuhat ang giingon ni Papa nga musukol. Sukad ato, wa nagikon ni sumbong nila kay mauramang gihapon. Ako ra may makasab-an. Pagkasunod adlaw sa eskwelahan, naglakaw ko padung pauli pero nagian ako ang grupo sa mga batanon nga hilabtanon. Gustong ta ko nga mopalayo pero naamang gyud sila sa kong agianan. Unya, sa akong atubangan, gisaway nila ang among balay nga busluton. Lagot na kay ko Papa Joe. Ug nahunaw-naan ako ang gingon sa kong papa. Sumauto akong gibutang ang kumbag sa yuta unya kalit nga gihasmagan ang katong kusog kaayo ni katawan nako. Pareho mi nga nagatumba sa yuta. Tungod kay wa pa ka-regain sa iyang consciousness ang bata nga akong ginasmagan kay nalipong pa siguro kay dako ba ako og tambukon. Nasakitan jud to pagkalagpot sa yuta. Unya, lain sa bata ni duol na ako og ningising ang mga demonyo og lagot kay ko. Gisukmag bitaw na ako Papa Joe. Ang baba nakasyagit lagi sa kasakit. Wa sila mag-expect nga musukol ko nila. Na-caught off guard sila. Mao nga naigo sila sa akong kinumo Papa Joe. Pero daghan baya sila. Unya ako rang usa. Bisan pa og dako og taas pa ko nila pero babae manggug ko. Nagdungan sila dasmag nako. Ila kong gitabangan, pero wa ko palupig oy. Sukol ko nila og sinukmagay, bahala og mga bungi. May na lang kay naay nakakita namo og gialirungan nami sa mga tao. Dunay niuwang namo unya nangabot na pud ang mga maestra. Pagkaugma, gipatawag ang amo ang mga ginikanan. Nahusay raman pud to, kay mga silingan raman pud mi. Managkaila ra ang among isig ka ginikanan. Pero bisan og nahusay pa. Ang uban nahadlok na nga manghilabot nako. Pero naa na po ilaing mga bagong tubo nga mga bulis. Di gyud siguro mawad-an og hilabtanon kining among eskwelahan Papa Joe. Pag-uli na mo sa balay, gitawag ko sa kong papa. Dali live, nako itudlo nimo. Unsa man na pa? Pangutana ko pa. Tudloan ti kag pangamot para makamao ka nga mo dipinsa sa imong kaugalingon kung duna na po'y manghilabot nimo. Matud pa niya. Makamao di mga mut ang akong amahan Papa Joe.
Iya kong gitrain og mga basic moves para pagdepensa sa kong kagalingon ug saktong pamaagi pag-atake sa kaaway. Ug tuod man, doon na ako'y nakatunan, Papa Joe. Kamaon ako mangamot. Pero bisan pa og doon na ako'y nahibawan, wa ko nagsalig nini. Pabilin ko sa kong pagkahambol. Naglibog ko nga nganong ako gyud ang ilang hilabtan nga di manuta ko kiatan. Hilumon ra manuta kay ko og maglingkod na gani ko sa chair nga white yung tingog. Pero nganong ako man gyud ang ilang initan. Grade 5 na ko niadto, Papa Joe, pero imbis nga medyo ni dako-dako na naanay kabuot pero mas nidaghan man inuon ang mga hilabtanon. Siguro nahibawan nila nga musukol ko og rinambulay. Usa ka hapon ni Anto, Papa Joe, pagawas na ako sa school padung pauli. Diha na mga lalaki nga nagatang sa gate. Wa ko ni tanaw nila. Padayon lang ko sa kong paglakaw og normal ra ang akong mga lakang. Pero ako mata, abtik nga nagpasiklap nila. Nangandam na pugodaan sa lain na pod nga episode sa Binugnoay. Literal nga bugno gyud ang nitabo, Papa Joe, niya itong higayuna kay ilamang nga gipaabot nga makalakaw mi sa layo sa eskwelahan. Kadabang mingaw ang dapit. Daghan sila og mga laki gyud, pero wa sila'y namahuan nga self-defense. Ako nga babay, makamaw ko mangamot. Taas pa ko nila og dako po kog lawas. Binungi ay lagi, Papa Joe, ang agi. Paguli na ko sa balay, nagkadugo na ko. Gisi pa nga akong kilay og hugaw kay ko sa tanan. Nakakita ang papa nako. Hoy Liv, naunsa naman pug ka? Nakakita na po kag rambol? Huwag ni sobra naman ang imong gibuhat da. Nagsalig na siguro ka nga kamaw na ka mangamot. Huwag ba ti ka tudloy para makipatay na ka? Pang emergency na na. Protection na nimo. Nga di gyud ka makalikay ba sa mga manghilabot nimo. Si Papa Joe, ako lang gihapon ang gikasab-an sa kong papa. Sa una, katong paitoy-itoy pa ko. Nga di ko musukol. Ako'y kasab-an. Niya karon nga musukol na ko. Ako gyapoy kasab-an. Niadto ko sa suok sa likod sa among balay kay kanang way makakita nako. Ug didto nihila kog taman. Basin na nagtuo sila nga okay ra ko ani akong sitwasyon. Di ra bagyud. Gikapoy nako sa kagubot sa akong kinabuhi. Wa ako kasuway anang nalipay ko sa eskwelahan. Kauban sa akong mga barkada o amiga. Ako nasuwayan puros bati gikan sa mga bata nga mga hilabtanon. Matod ko pa sa ako kagalingon nga naghilak, naluoy ko. Pero saan man ako? Ingon ani na gyud ang akong kahimtang. Padayon, hantod sa makaya pa nako. Yes, Papa Johnny, padayon ko ni-survive ko sa eskwelahan pero niabot gyud ang time nga nawad-an na gyud ko gana. Di na ko musud sa klase. Mangita kog lugar nga katambayan kanang way manghilabot nako. Ini kabuntag mugikan ko sa mua o gabi nila ni mama ug papa nga nagtarong ko pag-eskwela. Musud ra man pud ko sa klase pero kutob ra sa recess. Dayon mulakaw ko ug moadto ko sa akong hideout nga taguanan. Unya ni kahapon, i-timing ra pud nako nga manggawas na. Usa sa ko nga mopauli sa mua. Bisan og sige ko og cutting classes nakapasara man gyapon ko. Kay di man ko mukating basta ting exam. Unya maka-answer pud ko. Bisan og way tuntuon. Pero mao lagi na. Gagmay ra ang akong grado. Doon na mo ko'y rason nga di ko ganahan musud sa klase. Kana, tungod sa mga bullies. Wa madugay, nag-level up na pod ang akong tauganan og niadto Papa Joe, adto na ko sa internetan. Nakat-on ako duwa og Crossfire og Dragon Nest. Akong bawon tanan, adto ra sa internetan ilabay. Niabot pa gani sa point nga manghawat na kong sinsiyo sa bulsa nila ni mama ug papa. Motoy akong gibuhat hangtod nga usa ka hapon niya na pag-abot na ako gikan sa school, gikan sa internetan. Diha akong classmate nga silingan namo nga si Floor. Gisumbong day ko niya sa akong mga ginikanan. Natagbuan pa nako si Floor nga nigawa sa among pultahan unya niuli sa ilaha. Gisugat kong papa og niingon nga, "Dali live, nata istoryahan." Niduol pug kog, wa ko idea unsay buhaton nako. Basin kasab-an ko or unsa ba. Pero kabantay na ko nga naa siya gigunitan o gitaguan sa iyahang likod. Sus, kay bunal man day Papa Joe. Why dagang sulti, gilatos ko ni Papa nga murag yun ug nagbunal og banakon.
Pagkahuman, gipaluhod ko og asin. Di pag yun igo, giingnan pa ko nga, idupa na imong gamot. Idupa, kanang duha. Isog ka siya, Papa Joe. Sunod po ko niya. Nidupa ko. Pagdupa na ako, gipatungan pa niya og libro ang akong duha ka kamot nga purting bugata. Kinahanglan nga di matagak. Ang mga libro kay kung matagak, latuson na po ko niya. Abi sa kong papa nga mag-usab na ko ato. Mao po to ang pinakagrabe nga bunal po nga ako nahiaguman sa kong amahan, Papa Joe. Pero after few days, nibalik na po ko sa internetan. Unya, nahibawaan na po nila ni Mama o Papa. Another round na po sa bunal. Moabot gud sa punto nga maupos ang usa ka bunal. Magkuha na sa duglain. Bisan unsa na lang ang iyang ibunal nako sama sa binugha, bakos, lipak. Tanan, halos ako nang natilawan, Papa Joe. Pero bisan pa o gilatigon ako ni Papa nga labaw pas kabayo, wag yun ko nag-usab. Kay mo cutting classes lang gyapon ko para mo adto sa internetan. Hangtod nga nakaingon siya nako nga, Lib, undang lang sa pag-eskwela eh. Mas maayo pa mutabang lang pananggi og mais. Mao ya kung gusto, Papa Joe. Kay dugay na kayo ko nga di ganahan mo sud sa eskwelahan. Bali na pugos na ko sa ilaha kay ila mo yung kong paskwelahon. Unya karon sila na ni paundang nako. Dako kayong kalipay, Papa Joe. Niundang yung pag-eskwela kay di man po ko ganahan sa akong mga classmate. Mao nay rason nga mukating classes ko og magduwa na lang sa internetan kay didto magod sa akong mga games kontrolado na ako tanan. Feeling nako ako ang karakter nga ni portray sa mong duwa. Ako ang superhero sa matag video games nga akong duhaan. 1 year na po ko nga wa mo eskwela pero nibalik kog eskwela sunod tuig. O pagbalik nako dili na ko nila kaila sa akong mga classmate o di na ko kaila ang akong mga classmate, Papa Joe. Lahi na pod sila. Kasagaran nila mga buta na. So ako, Papa Joe, for the first time nakabaton ko og peace sa ko ang classroom. Nibalik na pug ko sa kong hilig sa pagbasa o nya dili na pug ko mukating classes og tagsa lang ko muadtog internetan. Di ba ingon pa sa kanta nga high school life, nga memorable ang high school life. Happy ang high school life. Dili na applicable sa kuha. Though wa na hilabtanon pero alone ramang gihapon ko, Papa Joe, permi. Wa ko'y circle of friends. Wa ko'y suod bisag usa na lang kabuok. Wa gyud, Papa Joe. Nakabaton ko og matawag na og kaila o grupo niya tong naapil ko og taekwondo club sa mga eskwelahan. Ako pirmi ang representative sa mong school kung dunay mga events nga sama ani. Unya, napugos po kong join o guban pa nga mga contest, both academic and other extracurricular activities. Makadawat kong awards o guban pa. Mao sigurong hinungdan nga dunay mang regards nako. Tinud nga dunay something nako, Papa Joe. Maybe tungod sa ko ang pagka INFP nga personality. Loner ko o super ka-introvert, Papa Joe. Babayin taong ko. Dalaga o normal ra siguro nga maka-feel nagyug ko og attraction sa opposite sex. Year 2016. Dihay giadtuan na mo nga bilar kay namatay ang mama sa among kauban sa church. Mao nga pagagabi na milarmi. Naglingkod mi sa ka-table si Mar nga ako ang cousin. Samtang nagduwa mig Scrabble diyang kalit nga dunay ni duol nako nga usa ka lalaki. Nilingkod siya sa kong atbang og niingon nga, papila ko di abi, bored na kay kuda. Matod pa sa gwapuhon nga lalaki, Papa Joe. Gipapil na mo siya og duwa og Scrabble. Og samtang nag-atbang mi, di malikayan nga makatutok ko gyud niya. Labi nag-focus kay siya sa pag-assemble sa mga words. Kagwapo niya, oy. Mura man og si Suinguk. Kana si Suinguk, Papa Joe, usa ka Korean nga opa. I-search lang ninyo sa Google ug wa mo kailan niya. Basta kamayong siya, among lalaki nga niapil na mo og duwa og Scrabble. Deep inside, nakapahiyom ko kay for the first time na-crush ko og lalaki nga wa gani magpaila sa iyang pangan. Kay istriktuhon kay siya gnaong, Papa Joe. Imagine, samtang nagduwa mi, ni crack og joke ang akong cousin nga si Mar unya
Nakatawa ko sa iyang joke. Ningon bitaw na ang gwapong lalaki nga dakuan mo katawa oy. Nakalimot siguro ka nga patay niya itong gianhian. Sa kunahuna, Papa Joe, gwapo ta. Stricto lang kayo. Well, padayon mig duwa nga wa na istorya-istorya, Papa Joe. Wa na po'y joke-joke. Kay nabi ay masuko. Hangtod nga niabot ang alas 3 sa kadlawon, sa among duwa, unya ni tindog na po siya kay manguli na daw sila. During sa lubong kay nang lubong naman mi, gitanaw-tanaw na ko ang mao nga batanong lalaki. Nga gwapo, nga strikto. Pero wa man gyud, Papa Joe. Padayon nga nang labay ang mga katuigan, year 2018, grade 10 ako. Niadto og member gihapon ko sa Taekwondo nga club sa Amua. Unya, nagkasinabot ang municipal meet nga mao kinahanglan nga mag-training mi pag-ayo, Papa Joe. First day sa among training, niabot ang among trainer ug nagpaila-ila siya sa mua sa pangan. Ug kami pod nagtagsa-tagsa og introduce sa among pangan. Wow, kagwapo sa among trainer. Sa kunahuna pa, for the second time around, na-attract na po kong lalaki. Ang akong gikalibgan kay murag nakakita na ko niya somewhere. Di lang ko makaremember og kung asa. Dili kay ako ra ang nakabantay. Ang trainer pod nga taguolan nato sa pangan nga Scotty. Nakapamilyar po daw siya nako. Nagkita na ba ta sa una? Pangutana pa ni Scotty nako, nga trainer namo diri ka nako. Ambot ka ha, murag wala pero familiar kay ka. Tubag ko pa. Nakay kaila nga yam-yam? Pangutana pa ni Scotty. Ang yam-yam nga ako nakaila, Papa Joe, kay anak sa kauban namo sa church nga namatay. Kadtong among gibilaran. Unya, kinsay di makalimot sa lalaki nga murag si Swinguk nga nakigduwa na mog Scrabble. Nagkaduwa tag Scrabble ato no? Pangutana pa nako niya. Murag, ikaw man tong stricto kaayo? Imo mingi kasab-an nga nikatawa ko, bisan og hinay ra gani. Nagkatawa ra gud ko sa joke sa kong igagaw. Tupag ko pa. Ug mato, Papa Joe, nga kagamay ra gyud sa kalibutan. Kinsay magtuo nga mag-abot pa mi sa mga lalaki nga si Scotty. Nga mao dayang pangan. Trainer pag yun namo. So kada to after sa mong practice, magkuyog mi ni Scotty. Nagkasinabot rami kay istriktuhon siya niya ako introvert. Hilumon og seryoso. Mao nga nag-click ang amoang personalities. Hangtod nga niabot gyud ang adlaw nga nagka-developay mi og nagkauyab gyud ming duha ni Scotty. Gipelayla ko niya siyang parents but sad to say, wa ko na uyuni sa iya parents, Papa Joe. Pero bisan pa og against ang iyang parents sa mong relasyon, padayon lang gihapon mi. Hangtod nga nag 2 years na mi sa mong panag-uyab. Pero niabot gyud ang time nga nanggawas na ang tinuod nga kulor, Papa Joe. Possessive na kayo si Scotty diri nako. Unya siloso pa gyud kaayo. Niabot sa point nga manapat na gani siya nako. Unya ako, Papa Joe, kay dako ra ba ko nga musukol. Pareho mi nga taekwondo. Siya trainer, unya ako estudyante. Pero anad baya ko rin ang bulay. Sukad pa pagkabata na ako, mao nga sukol yun ko niya, Papa Joe. Kinulatahay lagi ming duha. Mo to gingon nga literal nga panagbugno sa leon o karnero, Papa Joe. Hangtod nga niabot sa point nga na fall out of love na ko kang Scotty. Ug ako siyang gibuwagan. Wa ako nagmahay. Mo to'y usa sa pinakanindot nga desisyon nga akong nahimo sa tibuok na akong kinabuhi. Nganong mag-antos man ko. Let go of toxicity. Dito na ko na-prove sa akong kaugalingon nga mas nindot man di ay ang kinabuhing single. Kay why manghilabot nimo. Mabuhat nimo ang gusto nimo, unya peaceful pa ang imong adlaw-adlaw nga gibunghaton. Walay sakit sa kasing-kasing. Single ko ug way plano nga makipagmingle kay natagam na ko kang Scotty. Hangtod nga niabot ang pandemic ug nag-lockdown. Why face-to-face nga klase kay online class man. Mao gyud ni ang time nga gubot kaayo ang kalibutan, Papa Joe. Unya, hadlok kay anytime basin kalit na lang nga matakbuyan sa virus. Unya, mamatay. During sa lockdown, nakaila na ako sa kalalaki nga itago lang nato sa pangan nga JB. Nagkailami sa online ragyod. O ang among bugtong communication kay FB Messenger ragyod.
nag-click man pod mi sa mong tagsa ka personalidad ni JB. Kay same mi og hobbies sama sa pagduwa og video games like Mobile Legends, PUBG o COD. Wa ko ma-expect nga mabot og 8 months ang among chat-chat unya naka-feel na pug ko niya og something special. Bisan nagwa pa mi nagkita in person. Taga Masbate gyud siya pero na-trap siya sa Manila kay lagi bawal pa man ang biyahe niadto. Usa ka adlaw niya na ningon si JB nako nga, "Liv, pwede naman daw makabiyahe. Mo na ako diag Cebu. Magkita gyud ta." Matod pa niya nako. Siyempre nalipay kay ko Papa Joe. Nakaton ra ba kog love niya. Abi na kog imposible ning main love ta bisag wa pa nimo magkita sa personal pero napamatud-an gyud nako nga wrong gyud ay Papa Joe. Kay ngano lagi ako nahigugma man ko kang JB. Nagplano nami nga magkita inig arin niya og Cebu. Dayon gikan og Cebu, mo diretso na siya og Masbate. Unya iya ko nga dadon ko no para po daw nga makailako sa iyahang pamilya. Excited ako nga mabutong higayuna og sige na ko gunahuna niya halos kada oras. So sa kaadlaw mao nga inspired kay ko everyday. Bisan og wa pa mi nagkita. Pero nisalig na ko niya. Kay gihatag niya nako ang iyang password sa Facebook. Unya, in return, gihatag pud nako ang akong password niya. Gi-check nako dito tanan ang iyang mga friends nga mga babay unya sa Messenger pud. Wa gyud siya lain kay iring-iring. Ako ra gyud Papa Joe. Hangtod nga nagsingabot na ang date sa mong gisabutan ni JB nga moari siya Cebu. Pero ambot lahi man ako na matikdan niya. Murag cold na siya Papa Joe. Usahay mo chat, usahay dili. Unya napoy time nga di siya mo chat o di nakuunahan, di lang po siya. Sumoto nga nakunono ko nga i-check na ko ang iyang FB sa Messenger. Taw-taon na sad nga wa ko ka-open siyang FB kay nisalig lagi ko niya. Pero niya itong higayuna, nagduda na ko nga mao nga nag-login ko dayon sa iyahang FB. Maayo kay wa pa niya gi-change ang iyahang password. Adto dayon ko sa Messenger og purti na kong kulbaag yun kay na girl nga nagpangan og ses nga ni chat niya. Casual ra ilang conversation kay nang huamrag charger ang girl nga to kang JB. Pero isip babay, makailagyo ka nga dunay sagol nga landi the way siya nga nihuam og charger sa akong uyab. Wala day ko mo react niya to kay basin ako rin naghugaw-hugaw sa kong nahuna. Pero after na ko gilog out ang FB ni JB, pagbalik na ko login, di na ko ka-open. Gi-change na niya ang iyahang password. Ako siyang gichatan o giaway pero iya kong gi-block. Di na ko kakita siyang FB. Pag-open ako sa iyang TikTok, kauban na niyag sayo ang girl nga nagpangan og ses. Broken hearted na pugo Papa Joe. Kay ngano nga sa ingon ana kadali na usab ang plano ni JB. Kadali ba niya nga nakakita og lain Papa Joe? Basin pod kay layo mi, wala mi magkita sa personal, pero og para niya duwa-duwa lang to. Sa ako manggod giseryoso manggod nako siya. Love na ako siya pero wala na. Ang ending, laing sakit na pud ang akong nahiaguman. Naabtan na lang ko og bagyo nga Odette. Sakit gyapon kaayo kay wa pa ko ka move on. Kada hapak gud sa hangin, mudungan sab kog hilak. Ambot nga nganong ingon ato ko, niduyog ang panahon sa akong gibating kaguol. Human sa bagyong Odette, lain na pod nga unos ang nihapak sa among pamilya Papa Joe. Nagka-COVID mi og hasta sab ko. Na-quarantine ko og 1 month unya niadto ni grabe ang akong anxiety kay magsigin lang ko og hilak. Magkurkurog ragug ko sa sigig hilak Papa Joe. Nagsagol man gud to ang kahadlok sa COVID ug ang heartache nga gihatag ni JB nako. Pero nakasurvive pag ko ato. Laban lang gihapon. Hangtod nga nilabay ang 1 year Papa Joe. Og nagsugod na pod ang face-to-face classes. Nakabantay na pud ko sa kagalingon nga di na ko makahilak basta makahinumdum ko kang JB. Hangtod nga nag-college na ko. Pero wa na ko kapadayon kay nagkasakit ang igsuon sa akong papa nga mao'y ni gasto sa akong pag-eskwela. No choice, niyon na kong eskwela. O para makatabang nila ni mama o papa, nang-apply ko og trabaho. Countless job ang akong gi-applyan Papa Joe pero bisag unsa o usa, why ni dawat nako. Desperado na kay ko niya itong mga higayuna. Kay lisod na kayo ang among pamilya.
Pero wa ko'y matabang kay di magyo ko madawat og trabaho. December 20, 2022, doon ako'y nadawat nga tawag gikan sa HR sa usa ka company nga akong gi-applyan. Maka-start na kuno ko og training, pero mao lagi na adto sa Manila. A place away from home, pero di na ko angayan nga maging chosi pa. May na lang ni kaysa wala gyud income, Papa Joe. Bahalag layo, i-grab na ko ang talagsaon nga opportunity. January 3, mag-start ang akong training. So January 1, after sa celebration sa New Year, nilarga ko paingon sa Manila. And until now, Papa Joe, nagsuwat ko sa akong story, niapa ko sa Manila. Okay ra ako trabaho, pero maulagi na. Hangtod karon, single lang gihapon. Unsaon nga bisan og naa ko sa big city, mao ra man gihapon ko. Way kausaban, introvert gihapon ko. Trabaho, balay, og simbahan ra gihapon ang akong daily routine. Pretty much single but ready to mingle. Yes, Papa Joe, pangarap na ko nga ma-in love na sad. Because why not? Kisa ko'y di ganahan ma-in love. Di ko magpili og lalaki balag dili gwapo. Basta buutan lang. Unya, makabuhi sad nako. Unya, i-love ko niya as much as I love him. Yes, Papa Joe, I'm waiting. Waiting to love and be loved. Daghang kay salamat, Papa Joe, sa paggahin og oras sa pagbasa sa akong kaagi, Papa Joe. Ug unsa may gani may tabo sa akong love life diri sa Manila, balitaan ta mo. Magsuwat ko og part 2 sa akong love story pohon. Daghang salamat, Vel.